Rwanda Paul Kagame asaba inzego zibishinzwe kugira icyo zikora kigaragaza rubanda ku ngingo ijyanye no kugabanya imisoro. Yavuze imisoro muri rusange nta kigero runaka yabishyizeho. Harimo umuhango wo kurahiza umuyobozi mushya ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, Bwana Francisco Xavier Karinda. Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva abaturage bijujutira imisoro, yibutsa aho bireba ko kuyitumbagiza itaba inzira yo kuyibona ihagije. Imisoro ntigabanuka, ahubwo rimwe na rimwe yaba bigize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro, ntabwo bivuze ko kurendereza imisoro ari byo bigura imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe, hari ababizi, bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje. Uretse iki kibazo cy'imisoro, Kagame avuga ko abazi iminsi yumva rubanda bayinubira, hari n'ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu hirya no hino mu gihugu bigihangayikishije uburangare bwa bamwe mu bategetsi batuma abaturage bakomeza kumutura uruhuri rw'ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko n'ibibazo byo kudatanga serivisi uko bikwiye. Perezida Kagame yaburiye abo bireba ko yiteguye kugira icyo yakora ku giti cye igihe bananirwa kubahiriza ibyo babwira. Ku ruhande rwanjye kigomba gukorwa kugira ngo ibyo bihinduke, nzabikora. Kugira ngo ibyo bihinduke kigomba gukorwa kimwe na accountability. Ndaza kubaremerera kuri icyo kintu cya accountability, ndaza gutuma buri wese utayitabira yumva imvune yayo. Ikibazo cy'imisoro cyakunze kumvikana nk'umutwaro uremereye abatari bake hirya no hino mu gihugu. Hari n'abahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubushabitsi bakabijyana mu bindi bihugu cyane bituranye by'u Rwanda, Repubulika ya Centrafrica, Malawi n'ahandi kubera imisoro bavuga ko ibabereye umuzigo. Aba ni abakunze kwinubira imisoro mu bihe bitandukanye. Bari kuyihuta abaturage bose. Abangwa wacu n'igihugu tuzagihunga, tiyo misoro y'ubutaka ngo ushobore inzubamwo tuzimuka. Umugiraza gusigara wo guturwa gusa mu gihe leta iri gushyiramo imbaraga nyinshi yubaka ibikorwa remezo ngo abantu bacuruze. Urabona amasoko ari gusigara nta bantu bayarimo, abacuruzi bakagombye kwikoreramo bari kwigendera. Imisoro nayo hari ikibazo kuko izamura imisoro ikakwaka niyo kumva ariko ntireba ubivuge ati se wowe uri kuyabona. Rero ni ukuvuga ati bagabanyije imisoro abantu bakongera bakisanga iwabo, ariko mu gihe ibintu birikomezwa n'imisoro bigiye muri Kongo. Imwe mu maturufu yari ashyize imbere mu matora ya 2017 ubwo yamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, yagaragazaga uburemere bw'ikibazo cy'imisoro. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame yamushimiye aho yababaraga, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Rwose aribuze neza cyane, ndumva ndishimye kuko twabisobanuriye. Gusobanurira nk'abamotari ati umusoro w'iki wahawe n'umumotari ushobora kukubwira, n'undi muntu akakubwira w'amakara akakubwira ati umusoro yabaye w'igiti w'umufuka w'amakara asati yabaye myinshi cyane, ahantu reka abayobera. Rero iyo ubutaka rero urabizi ko biracyari ikibazo n'ubundi. Nishimye ko Perezida Repubulika abigarutseho kandi akaba yabihaye umurongo. Natwe uko twavugaga ntabwo twabiha imisoro rwose, ariko tuvuga ati imisoro ibaye myinshi cyane yica umusoro niyo perezida kuko iyo ibaye myinshi abantu barananirwa kuyishora bagatangira kuyikwepa. Bwana Habineza yemeza ko nyuma yo kuba umukuru w'igihugu yagarutse kuri iki kibazo akanagitangaho umurongo batazahwema guhoza ijisho kwishyirwa mu bikorwa ryacyo. Perezida Repubulika afite slogan ivuga ngo imvugo niyo ngiro, ubu dutegereje kumva yuko imvugo iba ingiro, ibyo yavuze ko babishyira mu bikorwa. Muzabikurikirana mute? Rero dufite uburyo dukurikirana, turaza kuza dukurikirane kuko tuganira n'abaturage ku munsi ku wundi kandi nabo baganira n'abaturage, ariko turanareba impact y'ibyo byavuze uko bishyirwa mu bikorwa, tubona ko ari ibintu bijyanye n'ibintu tuzongera tubishimire, ariko tubona bitahindutse n'ubundi tuzongera tubisubize muri manifesto. Hari n'ibindi bibazo Perezida Kagame yagarutseho anamaze iminsi yibandaho, ni ibirebana n'imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera Kongo ijambo yongeye kurivuga ubugira gatatu mu rurimi rw'icyongereza. Perezida Kagame yongeye kumvikana ubugira gatatu yikoma amahanga ko yirengagiza ukuri ku mibanire y'ibihugu byombi. Yavuze ko no kugeza ubu u Rwanda rukomeje kwakira impunzi ziva Kongo, nyamara byagera ku mahanga agafunga amaso. Yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kwikorera imitwaro ya Kongo. Hashize iminsi u Rwanda bere ku isonga rutungwa agatoki n'ibihugu by'amahanga kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rushinzwe gutera inkunga umutwe wa M23 narwo ntiruhwema kubyamaganira kure, rukavuga ko Kongo ifasha umutwe wa FDLR urwanya.
kugeza ubu sena y'u Rwanda iyobowe na bwana Francisco Xavier Karinda yatowe ku mpuzandengo y'100% ibidakunze kubaho mu matora y'u Rwanda, nawe yatanzwe na perezida wa repubulika. Yizeje imikoranire myiza. nanjye ndagira ngo mbizeze ko icyo cyizere ntazagitatira. Mu mikorere yanjye kandi nzaharanira gufatanya n'inzego zose z'igihugu cyacu kugira ngo dushobore gukomeza gukorera abanyarwanda no kubateza imbere. Mu 2015 Karinda yatoreye guhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ageze kuri uyu mwanya asimbura bwana Augustin Iyamuremye weguye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2022 ku mpamvu z'uburwayi. Wagira ijwi ry'Amerika i Kigali.